Bubagani Khasuksa 48 Koromshara constituency wo TIPRA Mothani Ungi Batainai Poul Dangshuno Kabang Bodol Khwlai Khaini Bagwi Bodol Phalajak TIPRA Mothani Bana Romlai Longtraibuli Dolai TIPRA 48 Koromshara constituency Longtraibuli RF BC ni Bisingo Tongnai Moina Kumar Rajapara wo Kasha Bodol Hamani Panda Sunjaka o Bodol Hamani Panda wo Dal Bidal Bodol Yakri Khungchi Sini Nukuni Khorok Burichi Buta TIPRA Mothani Bana Romkha Bongno lamsogoi nakha TIPRA Mothani adongro Wilano hambai good evening, good morning to my news media friends. Tuni chung ino 48 Koromshara Bidhan Sabha Upojati সংরক্ষিত আসননি যে লংত্রাই বিসি ভিলেজ কাউন্সিল ni bising Maino Kumar Parago ino tunai joining kaisa অনুষ্ঠান সভা ও সভা গতনি CPM বিশেষ করে বামফ্রন্ট গের BJP ইয়াকারে চেনজাগরাই ত্রিপুরানি নেতৃত্বে নো 18 ফ্যামিলি 18 পরিবার 40 ভোটার 40 ভোটার্স tunai TIPRA Motha ni Bana Romoi Bobagrani je agami din ni je Sobani je Hinang ni je permanent solution সাংবিধানিক অধি constitutional right no fight খাইনা হইতুনি তুমি TIPRA Motha ni Bana Rofai bok যোগদান শিবির খেপে গানি নংকে তামনে বাগৈ তিনি CPM tong ni yakare TIPRA Motha ni Bana Rom faimani ang hayoro je khaimane khaika tai khali hani or khaika buskang wan songmang rogle tam tong na TIPRA Motha join remani pore mung sawan songma anto ta wan songmani o TIPRA Motha khaika na bono wan soi khaimani or tongni hane CPM nin bumung sarukanti bo parama Maino Kumar para তিনি busuk butarok phai join re phai or bo sabলে চলে জানা না nong CPM tong mane tamne bagoi tini TIPRA Motha na Bana Rom TIPRA Motha yapri re phai mane klai ang chi buba garana hamjagai CPM yakaroi TIPRA Motha phakya busuk butar phai ka tini 40 ta butar 17 family kai 10 number kendro ni bo parama Maino Kumar para ning CPM tong pro bo podo to ang kur paro koroi babu tongo babu khai o guru leader tongo